Ponekad, u svetu u kojem se svakodnevno smenjuju skandali, vesti, tragedije i senzacionalni naslovi, pojavi se priča koja toliko nadmašuje sve ostalo da postane gotovo nemoguće poverovati da pripada stvarnom životu. Priča koja izgleda kao filmski scenario, kao životopis glavnog junaka neke velike hollywoodske produkcije. Uloga čoveka koji se probija kroz mračne senke prošlosti, koji se suočava sa bolom, gubitkom, očekivanjima, pritiscima, ali i sa slavom, luksuzom, sportskim uspehom, poslovnim usponima i ljubavlju koja privlači pažnju celog regiona. Jedna od takvih priča posljednjih dana je ona o Milošu Stojanoviću Tigru, čoveku koji je istovremeno naslednik legendarnog imena i samostalni borac koji će izgradio svoj put, svoje ime, svoju borbu i svoj život. I to na način kakav se ne viđa često. Kada je u javnost procurila vest da je Miloš, profesionalni bokser i biznismen, novi dečko Jovane Jeremić, mnogi su reagovali burno. Neki su bili iznenađeni, neki oduševljeni, a neki su odmah počeli da tragaju za informacijama. Ko je zapravo taj čovek koji se je uspeo da osvoji jednu od najkontroverznijih, najglasnijih, najharizmatičnijih i najdinamičnijih žena u regionu? Ali odgovor na to pitanje ne može se pronaći površno. Jer Miloš je mnogo više od onoga što se vidi na fotografijama, vestima i kratkim izjavama. On je priča za sebe, dugačka, složena, puna drame, bola i neverovatne snage. Njegov put počinje u Beogradu, u porodici u kojoj je sport bio nešto mnogo više od aktivnosti. Njegov otac, čuveni Miodrag Stojanović Gidra, bio je čovek koji je postao legenda još za života. Neki su ga obožavali, neki su ga se plašili, a mnogi su ga poštovali kao simbol izdržljivosti i fizičke nadljudske snage. Čovek koji je mogao da izvede desetine hiljada trbušnjaka bez pauze, koji je obarajući rekorde skretao pažnju sveta i koji je istovremeno važio za kralja beogradskog asfalta, figure autoriteta, moći i snage. Miloš je odrastao pored takvog čoveka, gledajući svaki njegov pokret, upijajući njegove savete i svaki dan provodeći u okruženju gde je disciplina bila način života, a odustajanje nešto nepoznato. Još kao dete živeo je na dve strane sveta, između Srbije i Amerike. To nije bila obična migracija, već život paralelan sa slavnim imenima. Zahvaljujući očevim vezama i prijateljstvima, Miloš je upoznao mnoge od najvećih sportskih i glumačkih zvezda svog vremena. U kući njegovog oca ulazili su Arnold Schwarzenegger, legende Lakersa poput Nika Van Exela, pa čak i Vlade Divac, koji je tada bio jedan od najpoznatijih sportista iz našeg regiona u Sjedinjenim Državama. Za jedno dete takva okolina ne može da prođe bez posledica. Neki bi se možda izgubili u tom svetu glamura, ali Miloš je tada znao samo jedno: rad. Rad, rast i još rada. Treninzi su mu bili svakodnevica, a disciplina način života. Iako mnogi danas znaju Miloša kao boksera, njegovi prvi koraci u sportu bili su vezani za tenis. Njegov talenat je bio izuzetan. Kao dečak sanjao je da uđe u svetski vrh, trenirao je u prestižnim akademijama i imao ambiciju da bude među 20 najboljih tenisera sveta. Satima je udarao lopticu, provodio dane na terenima i prolazio kroz spartanske režime treninga koji bi i mnogo starijim sportistima bili nepodnošljivi. Ali Miloštak je bio nešto drugo. Bio je dete naviklo na rad, dete koje je odrastalo uz očeve brutalne treninge i uz ideju da je telo instrument koji se mora oblikovati, brusiti i koristiti do maksimuma. U to vreme trenirao je i sa Jelenom Janković, koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih srpskih teniserki. Bio je rame uz rame sa najboljima, učio od najboljih i pobeđivao neke od najboljih, uključujući i Johna Isnera, tada svetsku zvezdu među teniserima. Ali život je ponekad okrutan, ponekad udara tamo gde najviše boli. I 18. februara 2001. godine Milošev svet se srušio. Njegov otac, Gidra, ubijen je u sačekuši ispred teniskog kluba Partizan. Bio je to događaj koji je potresao ne samo porodicu Stojanović, već i celu Srbiju. Za Miloša to nije bio samo gubitak roditelja. Bio je to gubitak temelja, idola, trenera, vodiča. Gubitak dela sebe. I takvi trenuci menjaju ljude. Razdvajaju one koji će pasti zauvek od onih koji će se izdići, ma koliko to bilo bolno. Upravo tada Miloš prolazi kroz unutrašnju borbu
koju retko ko može da razume. Tenis je bio put kojim ga je vodio otac, ali svaka naredna loptica posle te tragedije nosila je težinu uspomena. Neko vreme pokušao je da nastavi, ali osjećaj više nije bio isti. I tako, nakon godina truda, odlučuje da krene drugim putem. Ne zato što je morao, već zato što je osjetio da mora da pronađe sebe, svoje mesto i svoj identitet. Van senke oca, van tereta prošlosti i van bola koji ga je pratio. A taj put ga je doveo do boksa. Dok su drugi sportisti ulazili u ring u tinejdžerskim godinama, Miloš je odlučio da profesionalno krene sa 28. Mnogi bi rekli da je to prekasno, da je telo već formirano, da je refleks usporen, da su drugi u prednosti. Ali ne i on. Miloš je u ring ušao sa iskustvom tenisa, sa koordinacijom, sa izdržljivošću, sa mentalnom snagom, ali i sa onim najbitnijim, sa vatrom u srcu. Vatrom koja se rasplamsala nakon očeve smrti, vatrom koja ga je terala da dokazuje sebi, a ne drugima da može da uspe. I uspeo je. Boks mu je omogućio ne samo novi identitet, već i novi svet u kojem je mogao da kanališe sve što je godinama držao u sebi. Svaki udarac imao je značenje, svaka borba bila je simbolična, svaka pobjeda bila je deo procesa lečenja. Ali Miloš nikada nije bio čovek koji želi da bude samo sportista. Paralelno sa boksom gradio je biznis. Godine prolaze, treninzi se nižu, ringovi menjaju, protivnici dolaze i odlaze, ali Milošova poslovna ambicija buja. U Crnoj Gori, na Primorju, gradi luksuzni hotel koji ubrzo postaje simbol kvalitetnog odmora i prestiža. Turisti ga hvale, mediji ga opisuju, a investitori ga nazivaju jednim od najatraktivnijih projekata u regionu. A onda dolazi nova vest. Uskoro otvara luksuzni restoran u Beogradu. Projekat koji će prema najavama biti među najelitnijim ugostiteljskim objektima u prestonici. I tako, pored sportskog uspeha, Miloš izgrađuje i poslovnu imperiju. Tiho, stabilno i strateški. A onda, kao šlag na tortu, u njegovom životu pojavljuje se Jovana Jeremić. Žena koja odavno nije samo TV lice. Žena koja je postala simbol energije, samopouzdanja, hrabrosti i provokacije. Žena koja ne trpi slabe muškarce i koja uvek bira one koji mogu da pariraju njenom karakteru. Kada se pojavila informacija o njihovoj vezi, sve kockice su se odjednom savršeno uklopile. On, moćan, disciplinovan, snažan, bogat i samouveren. Ona, jaka, harizmatična, brza, nemilosrdna, ali i zaštićena samo uz muškarca koji može da stoji čvrsto. Ako je nekom delu javnosti njihova veza delovala iznenađujuće, onima koji dobro poznaju njihova dva karaktera bila je sasvim logična. Miloš je čovek koji voli slobodu, ali i red. On je čovek koji razume šta znači snaga žene i koji zna kako da je nosi. Jovana je žena koja ceni borce. Koja ceni one koji su prošli pakao, istrajali i postali jači. Njih dvoje su spoj dva sveta. Svet discipline i svet energije. Svet tišine i svet buke, svet ringu i svet televizije. I upravo zato njihova priča odjekuje celim Balkanom. Ali ova priča nije završena. Ona tek počinje. Miloš je čovek koji još ima mnogo toga da pokaže, mnogo toga da gradi, mnogo toga da ispriča. Njegov život nije samo sportska biografija, nije samo porodična drama, nije samo poslovni uspeh. On je primer kako se iz najcrnjih dana može izroditi najjača snaga. Kako se iz poraza može roditi pobeda. Kako se iz tragedije može izgraditi život dostojan filma. A kada pogledate Miloša danas, boksera, biznismena, milionera, sina legende i partnera najeksplozivnije žene na Balkanu, jasno je da se pred nama odvija priča koja će se još dugo prepričavati. Ako želite da nastavimo da obrađujemo ovakve fascinantne životne priče, ljubavne skandale, životne drame i inspiracije, podržite kanal, lajkujte video, ostavite komentar i ne zaboravite da se supscribeujete. Tek krećemo.